السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. Salut Ahmed, tout va bien? Salut Ahmed, tout va bien? سلام احمد تو هی. سلو معنا سلام. احمد tout va bien تو هی. Salut Mahmoud, oui, je vais bien, merci. Salut Mahmoud, oui, je vais bien, merci. Salam Mahmoud, هو زه حیم مننه. Salut معنا سلام. Oui او je vais bien زه حیم merci مننه. De rien. Tu vas faire quoi aujourd'hui? De rien. Tu vas faire quoi aujourd'hui? هیله کوم تو به نن څه وکړې. De rien. هیله کوم کله چې یو څوک درته مخسي ووایي د هغې په ځواب کې به de rien ورته وایي. Tu vas faire quoi aujourd'hui? تو به نن څه وکړې. Maintenant, je fais la cuisine et après, je vais aller au magasin pour faire des courses. Et l'après-midi, j'ai un rendez-vous avec le médecin et ensuite, je me repose. Et toi? Maintenant, je fais la cuisine et après, je vais aller au magasin pour faire des courses. Et l'après-midi, j'ai un rendez-vous avec le médecin. Et ensuite, je me repose. Et toi? Maintenant, je fais la cuisine. زه پخلی کوم. Et après وروسته je vais aller زه به ځم au magasin دکان ته pour faire des courses شوپینګ یا خریداري کولو لپاره. Et l'après-midi او ماسپښین j'ai un rendez-vous زه یو د ملاقات وخت لرم یعنی یو راندیوو لرم avec le médecin ډاکټر سره. Et او ensuite بیا je me repose زه استراحت کوم. Et toi او تو؟ Je reste à la maison et maintenant je bois un café et après je vais prendre une douche et ensuite je vais faire la cuisine et ensuite je mangerai. Je reste à la maison et maintenant je bois un café et après je vais prendre une douche et ensuite je vais faire la cuisine et ensuite je mangerai. Je reste à la maison زه په کور کې پاتې کیږم. Et maintenant او اوس je bois un café زه یو قهوه څښم. Et après او وروسته je vais prendre une douche زه به یو حمام کوم. Et ensuite او بیا je vais faire la cuisine زه به پخلی کوم. Et ensuite et معنا او ensuite بیا je mangerai زه به یې خورم. Bah, très bien. Au revoir, à bientôt. Bah, très bien. Au revoir, à bientôt. ښه ډیر ښه ده. د خدای په امان د لیدو په هیله. Très bien معنا ډیر ښه. Au revoir د خدای په امان. À bientôt د لیدو په هیله. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.
د خدای په امان او د ژر لیدو په هیله. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول یې خیر نه کړی د دوستانو سره مننه. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره خبرداری درشي.